ngiyayikhetha inkosi sakithi ngophamya phezulu bantwana bathi basezulwini bantwana base-Afrika siyambonga uNkulunkulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi phezulu umbenqango wey'ntandane zemphefumulo lelizwe amakhosi nomdlunkulu nezizwe zonke nembungu namahlwila lelizwe washo ubukhosi bakhe umbenqango wadela intokozo yakhe izulu wakhe wezezweni namanga noqile nenkohliso noxolo nenzondo namaqhubu ngoba ethanda imphefumulo yabazali bethu. Amen. Sifike nokuhamba ingwembe endala umfundisi uMandala besifundisa ukuthi ingubo kaShembe imphefumulo yabazali bethu. Kwaze wavela ngisho umthandazo othi uJehova sehlobe kathathu unyaka omunye wayeshoba ngathi ngoba kunemhlangano emithathu ekaMasingana uJanuwari bese kube kaNtulikazi uJulayi bese kube kaMfumfu uOkthoba. Ila umhlaba ubona khona uShembe mayesehlobile ngoba ila kubona khona amaNazaretha egcwele umhlaba ewumbathe ingubo emhlophe ingubo kaShembe leyo. uShembe emhlaleni uhamba ngeenyawo njengonyazi umbatha thile esenyameni ngaphesheya kwethuna umbatha imphefumulo yabazali bethu. Kodwa kubuhlungu uShembe uyagodola ngoba ingubo yakhe ayeyigabile akayifumani ngaphesheya kwethuna ngoba okhokho bethu bamabelele ethuneni abadlulile babhathwe ethuneni. Wayesesanda-ke umahluleli wengcwele ngokuthanda kwakhe nesu elibanzi wahlisa umfula wasezulwini wabeka ezweni lasemaqabini wafuka wethi igama wathi ikhala emphefumulo sadideka. Uthi ubaba uSelwa lithi unyazi ubaba uSelwa ukhulumile ayikhuluma phambi konyazi ngemini imangapha ngonyaka odlule sihambisa imithwalo ey'nsiza abazali bethu lezi nisuke ngiy'nikela ekhaya emphefumulo siyahamba sobathanda ubaba uSelwa. Ubaba uSelwa ngingasihamba naye siyalithokoza thina ngoba siyixoxomane zabafana sikwazi ukuxoxa noShembe silayena khulumo. Ubaba uSelwa ubesanakhulume noma kanjani nenkosi futhi iyamlalela igcilisa ithi baba uthi baba buza ubaba uSelwa baba wenziwa yini ukuthi abantu abaphambili mawuthi imhlophe bathi inyama uthi uShembe baba omubi akahlali esihlahleni nasetsheni kodwa uhlala kumuntu yena lomthembile. Uthi labo bantu balahle imindeni abathandiwe imindeni yabo. Uthi wabanaka wayishuba bediniwe ngoba leli zikashembe likhomba ngenhlanekezela. uShembe ngo-2017 wathi ngiyikutha yonke imphefumulo eyafela amazwe ngamazwe noma yiphi indlela iy'hlobo zakho noma bakini ngoba wathi masemadinga nozekhala imphefumulo nifike nifune inqubo nibathathe nibaselekhaya bagcine amasiko mayibonga inkosi. Ngamgcina kanjani umuntu isiko wahambe efike imfene noma umkhovu liphi isiko alenzela ugogo wakho onjani ngamenzela isihlangu. Lezi sihlangu siyabhanga ngoba umuntu seboshwe ileziywane zakhe ayikhandayo wathi abafana. Ingakho sinalokho kubetwenza imicimbi nomkhulu betwenza nobaba betwenza nathi siyayenza kodwa kudisho ngoba yini sihlabela abantu ingwabelele ethuneni iy'lwane kuza phezulu ngoba babetha abafana bese bezela iy'qoqo zensizwe eceleni kanti umuntu nemikhuba yakhe ayifihlile. Ngicela-ke kumndeni nqango nyazi wezulu bafishane nje afihle umngane bami angiphela izwi okwamukwazi nokuqonda nokukhuluma akuqhilizele eceleni abese ngiphathisela izwi. Ngicela uNkulunkulu wasekuhleni ahlinzelana izwi lami omuka uNkulunkulu ntshontsho loyo nhoshoza ufuna ukulivima ngicela uShembe nqango mayibonga inkosi. Minyaka
ulanda la umqingo wakithi uJehova wakhulana vele ezulwini kuyibhukane encane kodwa ubabazali bethu basendulo nabakuthanga nabayizolo bahlala ngeminyaka uJehova ayibekela ngoba uthi masizazi indlela zoMkhulu wethu okhokho bethu abazazanga indlela zoMkhulu wethu bazi indlela zikaLucifer ngakho namhlanje esibashini sithola umntwana esidala ngicela ukufunda la uJehova ekhalima abantu emthandazweni ukuvuka lembalo lebalo uJehova imbala zezulwini efanele siyithande sinake nalomqingo singawudikhili phansi nami ngikudikhile senkaleni unahle phansi kodwa uphethe izwi kaJehova isitabelelo ake ngibuza konke umuntu ongajidekile kwabe phansi akekho ngoba uhleli igugu lami nesandla sami imali lamazwi kaJehova siwafunda njengoba ngifunda nje mase ngiqedile ngigidela phansi ekhaya ziyadingeka amakhava wasekho reprep nje akunalwa kodwa anamazwi ayezokhanda isizwe ukokho kubethu balandela ngabe namhlanje sithole umntwana osilayo ngicela ukuphuna lapha uJehova ekhuluma ngomuntu mayevuka ekuseni ngithi uverse 21 ngicela ungifundele mboka baba nimnikele umbhobho onentanga ozongikelela ngicela siyibhaphaze abaningi lelizwi kaJehova uverse 21 emthandazweni ukuvuka Vilapi ibaphu yuko bethu uNkulunkulu namakhosi alelizwe nawa nomthelelo omkhulu ningavilapi isono ukuvilapha uJehova uyisinengisi ukuvilapha umuntu ovilapayo ufana nenja ehlala ngokucela ukudla kubaba uyakhuluma umbenqange uthi ufana nenja ngokuvilapha abenguzi ukunokuthula benza ukubethu uma umfana kaMajila engene ngesibholo emzini endoda wamithisa wayibizwa ngani madoda ngishumela bafana bantu ngisho madodeni ubizwa ngani noma imalasi noma inqanga mawumathiza isizathu sokuthi bambiza yena umfana babemkhuthazela ukuthi akasukuma emaplazini ayosebenza abuye athenga inkomo nembuzi azogeza umuzi wendoda asengcolisile ukuze kusuleke leli gama ngoba meke wafa nalo uyobuye yinja okhokho bethu abaningi sibabone bethokozisene nje sibone bephelezela izinto nje ngoba bahleli ezibambeni zezilo noma likhuluma udadewethu ethi ubone umuntu wakubo ephakathi kwekeji ikeji ibambo zenja lezo ezadla lo muntu wakubo owafa uthi wayilengisa mangabazali wayilengisa wawa phansi wadiliwa waduthuka wadliwa amalasi namhlanje umuzi isizwe ezitsha uJehova uma uvilapha ufana nenja ngicela uJobe 26 bonke abavilaphayo bayolahlwa usethi isimumu uJehova bonke abavilaphayo bayolahlwa igazi labo liyobiswa esandleni sabo igazi labo liyobiswa esandleni sabo alibiswa esandleni sikaNkulunkulu ngokuba bamthela ihlazo uNkulunkulu ngokuvilapha kwabo uNkulunkulu baphiliza abasebenzi izandla zabo bazivikela abazecela ngazo ukudla okhokho bethu basemandulo baqoma ukuyeka ukuba emasimini naseyifeni bawuphendule inhlabathi uNkulunkulu wayekumbi idangelo baqoma ukuthi abafuna indlela eyilula zokusebenzisa lezandla uJehova abanikezo uma usebenza usukudumisa umbenqangi umdali wakho amen uthi ngakudumisa ukuthi wangibizana abesiyathokoza umdali wakho abeseyibusisa umsebenzi wezandla zakho uverse 20 kona uverse 20 asekho uyibusise Nkosi Jehova umsebenzi wezandla zenu bese ubusisa umsebenzi wezandla zakho Jehova siyamncenga kwamela umncenga wethu uyabona wena ujulukayo ujuluke ube mazi bese ucela uNkulunkulu akawubusisa umsebenzi uphinde umncenge kodwa wena ujuluka okazi ukuthi ngisho into oyenzayo
uma ngazange ayibusise uNkulunkulu ayibusisekile ngiyancenga busisa wona umsebenzi wokungena emasimini aphendule inhlabathi aphendule ukuthi kumile ukudla ondleke ingane ngidumisa wona Jehova ngamalungu omzimba wami uthi ngisebenze njani ungani icaphunele emqinqe ebhalwe uShembe ngicaphuna ngoba uphambuka kokhokho bethu nomthandazo uthi ngaphambuka endleleni izandla koshozela sibaningana ukuthi lesi lomthandazo angawuza uNkulunkulu impunge iyamnyakazisa umvelqanga la ihleli khona ngomthelo ngabe kuyihlahla sivuma kodwa ingolo umuntu okoshozela izi uyagula umkhuhlane ulungile asenani kodwa lo mbhalo njengoba ubhalile wathi ngapha endleleni isililo leso sabazalweni yosezoba phendula impunge ethuneni kodwa sekundlabelelo waqopha phansi uNkulunkulu ubani wayikhuluma la yamadoda engikhuluma ngawo yamakhosikazi asendlule kuzineke intombi emiselo emhlabeni ukuthi asebenzise izandla zakhe futhi uthetiwani bani khona la uma wena-ke usisukulwane sika-Adamu no-Eva sizukulwane sika-Adamu no-Eva owathiwa kuye ensimini yase-Edenima walime ifile ideni lamasimabini nalezi fezalini wathiwa silime ubonakala uthabatha isimo sobunja ubonakala uthabatha isimo sobunja uyasethuka wena ongathandi ukusebenza usithuka wena ungathandi ukusebenza abazali bethu bathabatha isimo sobunja baye kusebenza abazali bethu umuntu ushembe baphila izandla zabo abasebenzi abanye bancuma ukuthi ungcono-ke ngoba usiphila izandla zokwazi ukusebenza nono sathi impela loqambo nofezela sibahlanganise sithathe imbungu ey'ngane siyigaye okhokhokazi bethu bathatha amahlwili ey'ngane bacupha umulokazana baganile baphumele zisu thatha amahlwili ey'ngane koyokhande ngayo imkhumise yey'nkomo ngoba befuna ukuqeka banethezeke babe ney'nkomo babe nemihlambi yey'nkomo nezimvu ney'mbuzi kanti bathole ngey'ngane zasegcekeni namhlanje lezo y'ngane zikukufa phezu kwethu zikhulile ziyizukulwane zeyizukulwane zasemandulo umshumane kade efunda la uthe bongani uJehova uManazarete neyizukulwane ufanele ukubonga uJehova kanye neyizukulwane asizukulwane neyizukulwane okazi ukuthi isizukulwane sokuqala esiukhokho wakho lesizukulwane sikakhokho okhokho wesibili isizukulwane sikakhokho wesibili nesithathu kuze kuyofika kwesokuqala esiyimvelo yakho wena Mashiya. Amen. Lezo y'ngane zabulawa ngaleyo mnyaka zingakanani kodwa kuphela kuwo semhlabeni zama zamahlili zeyimbungu zakhanda iy'ntelezi ngithinta ngamafoni lokhu ngithinta ngamafoni ushebe ufuna ngithinte zonke iy'nsuku ngoba usize sithwele ulale mphefumulo lalezi ngane usize sithele abantu ababejulwa amakhosi beyukulisile amakhosi ngomthetho afanele alibale ukuze khale mphefumulo. Amen. Mawungavuma amen uzwa inkosi ngakini. Uma singabathatheli isivumo seyibandla bayosifukusha basize ey'godlweni zoMajiya siyofundiswa oMajiya bathi umando siyavuma nivuma amahlanga nabo bakho bevuma amahlanga kuthiwa umando o-3 years o-6 years bevuma into zasesihogeni bevuma ukuhlanganisa amaselesele agaliwe noqambo nofezele namabululu kuthiwa umando bazala mina nawo igazi lawo ingakho uhlale ugeleze kuwe ukufa ukuthi ngizwa ngidukelwa isitolumu kanti uvukele gogo owayehamba edla iy'tolumu wahamba edla amakulwana uvukile namhlanje phezu wakho uthi umntwana akazethuli womntanami mhlawumbe mina
yosida na wakuloba phansi wakushembe mhlangela shwayo asinda mina yabonga nani wempuya lonyaka lwezulu olapha ekhaya eMphefumulo alizili uzolalela injabulo nentokozo lizolalela usizi ngoba uwe wathi ikhaya leMphefumulo iMphefumulo ayijabule ethuneni wangeke alapho ushembe uma abantu bayadlula bayengazuli imindeni wayelaphe ngobantu abadlule ethuneni ufuna uzodlulisa bona ethuneni bavele izithixo zabo engani khona amadoda azalayo ayeqinisa imizwi ngentuku zamadoda aqinisa imizwi ngamahlulengane aqinisa imizwi ngamakhosikazi abula umuntu alothisa umuntu afake emcengezini agaye ahlanganise namakhubalo ney'telezi ucela umuzi usabe ube nesithuzi uthi kunesithuzi umuntu wakasibani lo muntu wakasibani kanti ucopha umuntu okusakulamuzi bahola ngimdliwa koma lawo nakuphi kanti umuntu owazi ukukhuluma izulu athathe seyiphupha zobethela begcikeni uthi abafana awukho umuzi mina abafana nami kana ngibona umuntu ebafana ingwane ezimnyama awuzazi lento engaphila ngayo yani zawunolisa umuzi waphuma ithongo egcikeni lathele lahlala ngaphandle lapho sikwazi ukuphela ungena nomuzi usugcwele ukufa umzukulu wethu uzefaka iy'lwane la uthi uqinisa umuzi liphuma ithongo liphuma nenkomo zakhe lohlala ngaphandle usale ekhaya umnumzane afuke iy'nkukhu akokho mayikhona entshontshwa ziphume ilandelanga umhlanga wonke okabani ukutshontsha wempahla abanumzane phela iy'nkomo zabantu maphuma abantu bayitshontshwe atshontsho umuntu azotshontsha umuntu ongazidla isibongo sakhe atshontshe iy'nkomo zakhe angene nje avule iy'nkomo zibaya iphume nazo libi ithongo lalapha ekhaya uNkulunkulu walapha ekhaya umfelimanga walapha ekhaya amadoda aphuma ushiye umuzi akumele hlale kulo muzi ingane ezinyembezela kuwo zizala uthaputhapu njengamashanakazi bayazala bavele baphuma banumzane kulahleka inkomo uphume kuze kuphume ngisho iy'mbuzi kodwa ushemba waphinde wasanda lapha evesini lika-51 esihlabeni sa-51 yamuzi uthini lapha ushemba uthi jabula Zulu jabula wena mhlaba isilo sinqamukile ebusweni bomhlaba ngokushemba saphila umfula ezweni lasemaqadini uba uzogeza abantu bayezulwini ugeza abantu baphila basemhlabeni mayikonkosi uthi bayawuvuka abafileyo bevela inxa zonke uJehova uThixo wethu uyabavusa bonke nabo bagcwele lapha esandleni abakithi nabakithi uqala ukufika namhlanje bathi wafika uNozibani babo wafika uSibani babo iminyaka yamakhulu ey'nkulungwane sihlele kumnyameni namhlanje sokujula kanti kushiwo ingane eyivila yokucabanga enze ngokulandela umngane wayo umuntu uzohlola wawahlola noNkulunkulu ivesi logcina lithi bonke abaleleyo othulile umhlaba uJehova ubabiza bawuvuka ngokushesha bavuke ngokushesha kade bathula la bebahlambukela isesawini la sokuthetha amacala eMphefumulo mayikonkosi inkundla lokushembe ayibekela abazali bethu ukuthi bazohlanjulelwa nabona umuntu mayesevuma usuke esekhathele kayenza amen amen ngeke kube khona ngoba phela asifuni ukuvumela uyazi ukuthi abantwana base-Afrika bakhonza abantu basezweni laba kunomuzi ushemba ubekele imphefumulo yethu ikhona kuyominye ihleli emaqabuleni la sasingakwazi zezo zesitelwa la kuyanikelwa la noma babone bangena ukuthatha ngathi uphuswa yini la muntu inkonzo ingenile bangena ukuthatha babalanda umuntu akuyona lo muntu la akekho umuntu emhlabeni omalanda labo bantu abaqhamuka amagumba amanye umhlaba asikhuleni umqondo abesikhohlweni ngoba abantu bakini bogcina sebekhobile bathi uzobona kahle khona ngoba uphizwe lokugqibha umzana kaNkulunkulu uyena kaNkulunkulu siyakucelisa kakhulu ngomqondo akhonza umuntu
eshumayela sezingane ubona ngene izulu manje bathi nakho kuyeswazini ubona ngene izulu aqephuze kodwa bafike entabeni kwasuka abantu ababengidlula ngokholwa engangibona kwazi umuntu udlula ngokholwa mina ngiyakwazi umuntu umuntu okoliwe ngiyamdlula ngibone umhlaza ngibone umnyoka ngibone amangama ngibona ukuhleka kwabona lo muntu uyaphinda lo muntu akazange ngengculi uyangidlula ngokholwa kodwa abantu bonke bawele impula bayopositive babekhonza umuntu akakhonza eNazareth amen ngishafundisa indlela izwini ungamkhonza umuntu ungamkhonza ngoba uzomkhonza lo muntu uthola ekepheleza zonke izinto zasezwini kodwa bakhohle abantu abamthukile emzini wengcwele lezo amena upha ubakhohle abantu abamthukile emzini wengcwele bafuna ukuyishayisa ngesifuba shembe ushemba uNkulunkulu wethu ushembe uThixo emphefumulweni namathambo abazali bethu uzele bona emhlabeni mawuthatha ubheka ushembe eyincasini yasezweni emhlana amanaswa efike ekhaya wonke ibhambayi lo nondila nefewe nabapulana nababhuku nabaphindi lezoni nayo wangena phakathi edliwa emuza sezweni endaweni enyambukayo waphinda namhlanje uletha uphula wakho uzobeka ezweni entukayo lapho isesinqanqaweni ngoba nendlela bakhohlela abadlalisha umdlwane wenza isinqanqa bawudla izwe lilayo thina ngeshwa sibonile sikhule sibhekile liyaluma umuntu la umuntu uyadliwa uyosiwa umuntu kwaqala kaMathiosi wabantu ingane zineqe wena ubona ingane ayidlalwa igogo zeqisumbu zomuntu umnomzana esikwezweni la kuwo uyafika la uzoba iqembu uqembwana uqabana noqembu uThuku bamula abafana eloshini bamfake ngomgaqo ukule nithaya bamfake ikenzi athi umuntu wangiqala ukubona umuntu weplastic athi weplastic zineqe mhlawumbe phezu komuntu kwasho ugombela uThuku akasilo wasibeka ohosi umuntu esele intambama sibonile kwenzeka wawuthanda uNkulunkulu izwe lase-Afrika walethela insipho namhlanje uzokhulula leyo nsila kodwa abantu bahlekele emuva uthunyiwe nje kulama yongozi awuthunyiwe uMajiya nakumfumani nakumthembe nakumkhokheli nakubana kuba awuthunywe muntu uthunywe kwabakini ukuthi basondeze kumvenqange wabadalayo wabembele yena waziyo ubenziwa njani uyazi ushembe umuntu ohambe umthakathi umuntu ohambe edliwe yindla umuntu owamimilitwa inganga umuntu owamimilitwa impisi lezi khona lezibane umuntu ezileziniswayo kakhulu zimukhusha amathumbu shonele neshonele amakenkani inkekani ukubona kanjani lezizwa nabantu abelizwe babedlona bebedilize ey'nkundleni kanti belizini iqali semakhosini amakhosi ayishujulelwa kwani abakhuphula abelibeli babo athi indaba ezitha isihlalo sakho siyanyakaza uma nje uzohlasela nokumbone lapha nje kulelizwe ulijolozele lelizwe nakho ufuna ukuliphanga ngakho-ke lithe idlu ziphula amanzi kumakhoshozela idlu ziphula amanzi akuthathwe zonke iy'ngane ey'sey'ngane zonina kule nyanga enhle le inkosi abaqalile uthathwa amahlwile enikeza uMajiya umkhumbulo omkhulu ongaphansi kwenkosi yakithi leyakithi igala lezinto zamabutho balohlasela leyoya owakhela bengasoni ukuthi engenzanga lutho bamhlasela bafuna thatha amakhosikazi kuziwe nawo la athatha nikwezwe enziwe ixele zabo amabutho kuzaleka iy'ngane zibiza isibongo somphako bakhona abantwana kodwa baza kwekuze ashabuhlangu athi ngoMajiya ngokundlela thina kanti isibongo somphako ngokwezula mhlawumbe sathethi wabulawa empini wathatha umlapho wathathwa yibutho wenziwe isebe bayijobozisa amabutho uma eseqedile kade egadwa ngamafutha elwana amahashi nempisi nayo into igazi liyashisa athatha unkosikazi umuntu adlale ngawo kungani izwe kuye umuntu omnyama kodwa kuphele kuhlekele
ngisho ukungcono kwemabhuku kodwa sekuwest uthatha ilizwe lithi bese kuthi nawe sibakhethile ukuthi abahambi babomlomo wethu basathe belizwe bese besabela lona obese baqonda umqalo ngathi imbona banje bokuba namhlanje bakobana mangaba political party akhona manje abantu abanyama ubamba leli qatha makuthube ukhona yedwa lelo qembu oyishasa umuntu owazisiyo noma uyishasa khona athi siyabakhumbula uhlala inkomo lapha egroundini ulandwe dadethu abayigqoka amabhuluku ahayizi bajaba utshwala uthi siyabakhumbula sihlala ngabo gogo bethu babuka ayikho lemageni imoto ofree nabesihamba ngabo sisuka amagumba abantu omhlaba uyezwa kuthiwa uphiliphi ngokuba noma kuyile nkqubo le oncinjane yini nophathiseka nayo into uthi uthembe ngibona sisayo ukuthi abantu banikezwa yini ake banikezwa ngoba lapho khona hlatshwa kakhulu ukhithwa igazi kakhulu lezo ikhaya zomaphathiseka nayo yonke leyo kwezomati ingani abantu abahlekelwe ngabo ingoba batokho bethu abafele impini esifundeni sokuthi ngabe gezwa thina ubhizi wezinkuba asashayo imoto ekhulika ko-freeway abashonetona abashoneningizini abashonenyakan abashona le bakhululwe nemoto talwa yini labo-freeway ehamba kuzo iy'moto kwakuyimigudu ababegijima ngayo kusaanokoko bethu bethuma amakosi amlodanisa sizwe amalodanisa sizwe bahambe kuze kuduke afika amagumi asesikobeni athatha leyo mgudu ayenza yaba ofreeway avuka bethu ababevele emahlathini ababevele leyo mgudu bavuka bahlala ufreeway ithi inkosi langa ikhuluma ngomhlambululi wayifike lapha ekhaya sekumkhohlile umhlambululi wayifike lapha ekhaya uwadele ebona lo muzi ikhali samnika umbhobho sabone ekhaya ukhalela manje bampa mhlambululi uthi hayi umphathi mhlambululi uthi manje bampuka lento yinto engayibona ikhulume ngenkosi yami ngabona ngayibona ngemihla yenkosi uthumele nkosi zakhe yini kwenzela la uthi ngangino-15 years inkosi nange ikhuluma ephakameni uthi athi inkosi yanga ukuba abantu abami niphiwa amehla sezulwini niyibone lento ngesaba ukunika lawo mehla ngoba mangasembone leyo ngeke ngifuna ukuphuma la ephambili nebakini lokuhlala phansi ngoba la ephakameni kwakunomgwaqo lokuhamba khona uthi maniqala niphuma ngene emgwaqeni lokho idubu zokhokho benu zihleli phezu komgwaqo ziphihika igazi ziwa yintutwana uthi umhlaba wonke wakulelizwe lakazulu kwakulewa izimpi okhokho benu ngesikhathi kuchitheka igazi lafike liboza uthuli uthi mabefika amaqwabantwane afika athi itiyela igazi lomuntu alihlala eqibeni uthi likhuphuka igazi lomuntu lihlale lezwentiyela uthi bahlale benyathela izimoto namabhasi bathe sikhathele manje ungathela amabhasi ethu iy'ngane zethu azisana uthi sikhathele manje uthi wakuzamba kini amabhasi bafika manje bafe lezo y'ngane zabo labo abasenduni bafe bese kuthi igazi labo limbose khona uthi bese sengiyobona nathi ubembozwe igazi labo bese bephumula labo abangaphezulu banyathele bakhathale nabo bese bewisa amabhasi bethele igazi limboze nabo uthi-ke ukhondoloke sekuba ukhondoloke uchungechunge nilandane nonke ngoba lo muntu ufuna uqhitshwa iy'ngane zami iphumule nakade ngangishayiswa amabhasi ushengo wasakhela ikhali mphefumulo batuzani abantu abasibabulise ngethemba kade enzima umcimbi emakhaya siyakwazi lo bakhona ngisho abaqodlanga batela kumlunga nje awuthina sasendawo ukuthi kenzeka ukuthi sasihlanganene kwethu sasihlanganene sibuye sifile azange khulume ngalokho kwasendulo ikhuluma ngabo abantu emandulo kwakuyimvela ncane ukuthi wakwakhiwa imizi yabanumzana abantu babehlala konkosi bekhanele konkosi umlando usho njalo amakhosi angenwa ngumhobholo ekufakwa
abakhulunkulu majiya bese bahamba bephanga bayekisa abantu ukusebenza ukulima into ayikhulume ngayo ukuthi abantu abalime inkosi bese ithumela abantu ukuvunwe udliwe isizwe uNkulunkulu akadala amakhosi ukuthi abakade abantu ababeli ukudla bahlale kahle abantu ngomthula bangakwebani bangabi namkhopho bababuze ukubuza kwabo ukuthi uNkulunkulu ababuse ngempuyo ebaphe inhlambe inkomo wabapha inhlabathi igolide nesiliva impuyo nenhlabathi adabaphendula inhlabathi inkosi ayilawula lo kodwa amakhosi angena ngomhobholo abona uzona uthatha leya lezempahla zaleya nkosi ewumakhelane yakhe besiyahlasela kwangena uNusifa yona kalula bayeka abantu kulima bafunda abantu ukuthi baqubane ukuze uphangwe yampahla yaleya nkosi uphanga amakhosikazi adamabutho uphangwe ingane zaleya nkosi alesasizwe zizobuswa lapha ekhaya kwangena umhobholo bayeka abantu ukusebenza uyabona namhlanje singamavili nami ngivili so khuthalana okhokho bethu bokuqala abayekisa ukukhuthala bafundisa ukuphathiswa inhlenhla ukubulala abantu lo thetha ubani lo cha ekabani lita ushebeke usehlise umfula uthi akuzokhuphula leyo nsila yokuqala mayibonkosi yezwa ame nawo ukabavuma ba bawusise izakwenza ukumasasaza okumalo livumiswa ukufa ngoba ngifuna ukuvuma eparadise akhuluma khona izwi kaJesu sivumela bona abantwana benkosi uma sivuma sebeyafuna manje ukuvuma izwi kaJesu kumele ephumele egazini mayibonkosi umuntu wakhe indoda ekamalazi sayibusho amen ngifike isithunzi kwakho phela la isesonto ngifuna ukuvumela abantu bakhe mayibonkosi indoda ekamalazi kamalazi ababuzo into mkhulu khona umntana wethu khona umntana ukona izwi ufumela bona ngoba bengangivumi izwi kaJesu babethahantile nabo bakhulu bakaba bayizinanga bayizangoma babakhulu baye yonke imikhuba namhlanje babadwethukeni ungakujabuleli ukuhamba ngoba uyindawo noma kuthiwa umshumayeli umbangeli umfundisi umkhokheli uyikhona elikhulayo ungakujabuleli thandazela ungahambi uba uzofika entomeni wethu nakuyihlo nenyongo emlomeni wethu akahambekile bangobele ngamlomeni wethu mabele ngamlomeni wethu nakulula ukuya bezinganeni kwethuna bathi bafika ithuba kwese befuna ithuba bazongayenza bakhokhele umzukulu wabo mangabe ugogo wayengayiphethe kahle abasenahlale enganeni yakho onondimo mangabe ubaba wayeyimbabe yafelekwini abasenahlale enganeni yakho ingane yakho iqede isifoye ngabe ifundisa ngemali zokugcina igraduate ibesanakwedlalela efletini intombi yayo athi ithi intombi yayo ngicela umlando umama nandawo uhlala ephoyile amlanda abe nomkhakazi wakhe efletini awucabangele abe nemhlawumbe ngokwazi umngani wakhe uyisekuze ukhala ephoyini abezedunina uthi nomkhakazi wakhe sibone ukuvakasha nje ekhaya oda ukwele eThekwini uthi ngosebenza uhlala efletini kanti utayiswa imbaba yedla elapha ekhweni lithi mntana umuntu akazithi ngihleli kuwe ushobora umuntu manje mabonale thandukwaxo yini uthi uhlelisa ngoma nominyaka ubonakala ndani ohlelisa kwazi sasike ngomzimba point ubonakala ndani ohlelu umlobokazi waphuma ekhaya eyofuna umsebenzi dadini wafuka khoma okitchen ubonakala ndani mntwana ngoba phela ubonakala ngoba timiti uthi ohlelisa ngoma lo ubonakala ndani isuku ukushebo wazenzela impilo la uthandaza abantu ngamasonto ushebo wathi azothandaza abantu wasiza wabiza uAntaka wathi walethela umpaka yamantaka waletha uAntaka amasukezi amathathu isukezi waletha isukezi lineyingubo ezintathu wathi ukuthi ithandazele inhlayisuku ukuthi ithandazele intaba yepheza ukuthi ithandazele uJamengweni wathi ngiyangifuna ukuthi abantu bezandla zenu Amen. Ngenxa umsebenzi omkhulu lapha ekhaya sale sathatha umuntu abantu
bacela umthandazo ngamasonto bese bekhuleka onikela amasonto angisebenza lapha ephakisa kaNkulunkulu nezisembemelweni zomwana ukuthi umuntu uzongalisiza naye insambathela ngiyafika la ingane ikhulumisa kwenkawu ngayena ngane iJesu wathi ngomphakathi sayibamba futhi ushingana uncanyana kwentombazana kwakuya kwakuthapela lapha lokungayisa ukuthi kanti ingane ihleli umuntu ohamba emhlabeni eqothwe kodwa amafutha enkawu nayo yonke into wadlisa zona lezi zinto. Abanye bathathe ilokazana bayisebenzise bakhe ngazi imithi masebefile uNkulunkulu abaphushele ezulwini ilokazana uyambona umuntu ufike ekhaya uyobona amaqoqo egcwalibheke kanti isaluwazana bekhaya sasikhoza amaselesele umile ashangubula kahle umbana womshana sekhaya uthi malume ikhathele umhlali omkhulu ozala umkhulu ozala usibani ngoba manje kubizwa uyangithuma ngiye emgwaqeni ngibheka amaselesele athi ayiseyimoto seyiba uthi ngize ngiwenzani uthi awathatha umkhulu wakayi athoza ngawo imithi azoyidayisela abantu. Ukhona umuntu ongafike kumajiki athi ngicela ukwazi ukuthi lesithako somuthi ama-ingredients iy'thako zabo zithini. Awubuzi ukuthi thatha phakathi emlonyeni udle uqambe ofezele namaselesele agayile. Lo muntu oyodlamile okazana uqalile tuhamba onikela ukhiphele insizi yagcotshwa ngoba awuyazi le nsizi yayifakwe nani. Sizwane zile ifakiwe zaseyishuthelwa la egazini lakho ngoba ugcatshwa ngazo phela uthathela manje ufaka ukhetsheze bese ufaka umuthi. Uyazi ukuthi ngani mhlambe ngalo mthopho engani wazi ba. Siphuma eswini ezinjalo zaba abantu abanjalo. Sizala abantu abanjalo siphuma eswini ezinjalo. Uyamfanele umntwana ukhuluma ngenyoni ebeyigcwala ekhaya ingane amanga edla iy'ncuza abantu ihleli phansi mase bevuka ethuneni abavuke bey'ndala bese begujuka begijima lapha kwinanzi inyoni babethwa izinyoni abanye abantu bangelizwe phela kwakumndondolishe bengafika lula ashiye umuntu eshawe ngehlavu ntoni ukuthi ubamba umoya lisibalekisile omunye ashawe ngejozi ashiye kanjalo abamba umphefumulo wakhe ahamba athi ufile ahlala ngasakwazi sekondeme ifike amanga amtokoza amuhle umuntu angene esiswini umphefumulo wesilwane zoye kanjani inyoni ukuye ekhanda kwethu unenhlanhla ngoba usufile ekhaya umphefumulo ushembe uyakwazi unesebanzi uzohamba ushemba ukukhiphela labo bantu bakini abakwenanzi ey'nyoni lezi ey'gcwele egcekeni iy'ngane uhlakazi nathi phansi zikhiwe iy'nkuku zikhiwe izinyoni ngoba phela ingane mase ilahlwe naphansi isiyutaqaza isidlo impethu ifike inyoni zidle konke mayivuka lo mphefumulo wengane ufuse esiswini sey'nyoni. Asho uNkulunkulu ukuthi abazali bethu ngoba phakathi ingena leyo nzujo bangathuna ukuza ngephupho kuwe nabazali bethu bathi uNkulunkulu bawufika ngephupho. Asho ukuthi bawufika bezilo kazana hayi ngoni mama ekhaya inyama ugogo lapha ekhaya wayitshela uNkulunkulu bawufika bezimama yingokwethu ingoba beyiqotha bethatha amafutha ey'lwane bewakhonzi kuyinto ababephila ngayo zonke iy'nsuku beyiphile ngayo beyifake egazini labo fanele uma sebefile bavule kuwo amafutha ey'lwane iy'nyoka zifuna amafutha ethu aboshwe edlele ley'nyoka uyavuka ufuke sey'imama washo babona ukuthi ugogo wethu uyofika imama washo majiya kaNkulunkulu Kenze mbona ugogo wakho ngempela ambone sesiswini senyoka kodwa bese dawu ugogo wakho nokumhlabela ufuna ukudla uzomhlabela kanjani umuntu ehlele eswini sesiswana. Ingakho-ke khale emphefumulo kuthiwa uma seniqala uhambo lokuzothetha amacala ekhaya emphefumulo uma neseniqala uhambo lokuthetha amacala ekhaya emphefumulo thani nami maningi ukugijimela ukuhlaba kuyintamba abanye abantu baningi nabangibonela bekhali inyembeza emindeni ihlwene phakathi ngenxa yokuhlaba hayi leka ukuhlaba ngala 30 months
wakati hapo timanzi wakati wa uyamazi ngoba 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 ikhanya ibaha inkomo nembuzi ivele ezulwini kaShembe ezulwini lasekheni ngophakama ibaha yazi ezulwini ngabe nje ningayithumi isilwane ngoba inganga isilwane ingulube isilwane uma uthi boyisho mkhulu kunazi isilwane ngithikani ngabathi ingulube abathi nganga ingakho gogobe babeshonisa bethi ibaha bese ikagula imbuzi imfuyo ngingakubonisa abantu abadala ethi izwi abadala ubulalele umuntu omdala mayesekhuluma ngaleli ngoba mawuleqina kakhulu ngoba yini into ababeyikhuluma yayilolozelwa umndeni nqanga ayibusisi ekhuluma umuntu omdala ngoba abantu abadala babehlambulukile hayi dewe mzamanje. Amen. Manje ubaba lomkhulu ehlaba after 3 months wayehlabe lo baba lezi zinto zayithetha inkomo nembuzi uthetha amacala inkomo imbuzi uthetha amacala iphenduke ibe impepho imbuzi ushunyazi iphenduke impepho iphenduke umlotho kumzana umlotho abantu abexabene kwane izikhuza amehlo besongelene befungelana beshwabelana mase befuna ukuyisana bagezana uthatha ibhashi bebe phambi kwabo imbuzi neloko imbuzi iphenduke impepho imbuzi iphenduke insipho yokugeza abahamba beyithambe abathathu bezangoma ezinyanga abakhulu abakhulu abaloyi izingane zaphumuza futhi zalashwa ingane zezinkunkulu izilwane zilwabalozi ziyomini yabona bethandwa abantu majeza mthanda ngoba moyohlelakene kunabalozi umthunyazi wezulu umlomo enkosazana eyithumela abalozi ingane zaphumulayo nezahlushula nezathiywa izona kwenziwa ngazo kulo abalozi bese behlanganiswa nezilwane bese zayichiyoza isona swazi ukukhuluma ulimi lwabo kodwa uma sihlanganise nomphefumulo womuntu noma nesithunzi somuntu siyophendula sikhulume sizenze ukhokho wakho sizenze umkhokho wakho ingakhithi ngezi ungabojabula kakhulu wothi mawuqeda kanti umbulele eqongilele bese inkosi makuyikho ngicela ngakhohlwa mayibonkosi amen inkosi ngicela nkosi ukhoze ngaphinde ukhulume mayibonkosi awukubele abantu abaningi ngakodwa phuma abantu abawu3 amen abantu abekho udlala iPirates neChiefs njani yazi makale lezo inkosi kawo umuntu udinga manje akawu kwizithephile ngabe sephunyini atobokala kanti sakuthenga ulekeleke 1 million kanti sekuphule 1 million kodwa imbamba akazikhiphe imali esike ekhaya kodwa ikwazi ukuthi lapho mayihleli abangani bakhe bephuza athi thenge sithenge uphule 1 million ingane yakho masithi lapho ngaphikabanise nomkakho ithi ngizubala ukukhipha 1 million lapha lapho zakhona ethenge uphule uthanda izitho zasemhlabeni bakhonza abasha basezulwini kodwa uShembe akesifune sibheke siqhumule sibuze uNkulunkulu ubaba waphela imanje yahlaba umkhulu waphela imanje yahlaba ngalo la imaphi amacala wethethayo ngoba imbuzi uthethika inkomo uqinisile inkomo yokuqinisile ngathi ungene emsamo ikodwa lapha esibayeni ngani ukhulu yokutheleleza into enhle isibibikisiwe kugcina lapha ekhaya mayibonkosi ngalo wenzwaki umemule ngani kaThixo lapha konje inkomo isihlangu konje isomo isitoma samama masako konje inkomo ewuqinisile imbuzi uthetha amacala mayibonkosi ingakho ekuthiwa masize ekhaya imphefumulo mawongela umoya ngokuthi niwuzalo nentanda lento senifuna ukuyenza balani ke ngicela bangihlabe shethizele ingaqale lethi imbuzi ngoba ngizoba nilinde lesisizukulwane Shemba usana uShemba bayibona ubaba nobamkhulu nokhokho kakhokho nokhokho wesizukulwane sesibili sisanje sesini uyolanda impande esibongo sakini uyolanda isibongo sakini esingalandwanga esabeleni yazona abantu abazizwe labo bathi noma ndamhlabeka kanti masethoka phela ethuleni phela amapage abatamwanga mhlabeka babehambe besungeza nje behola inkosi ebabusa behambe besungeza phangana kule inkomo ufuna amasimu uphucwana ahambisana lonke indaba izulu ezayo yaseAfrika behambe bephuma ngabo
iningi lethu thina abantu bakulelizwe abangemulwe thina abantu abamphisholo sikamletha neAfrika amen okhongo river labo bantu esitamakwele sibe uyabo thina angithi kahle ngoba sebangena umoya kaNtulusifa kakhulu banimkhulumi bayenza kodwa sibe uyabo thina sizalwa yibo okhokho bethu baqhamuka khona kulamanye babezothiwa alcohol njengana lezo ilapha kukhona abantu abamphisholo amanga ukuthi umlungu ezweni lakithi umuntu ephahluka abantu bakasheni badakhoza umlungu ingakwazi umlungu wasenzela isathulo umlungu wasenzela insimbi amanga yona ile besikhona umuntu omnyama ukhona uNkulunkulu ayinikezile umuntu omnyama abelungu bakho namhlanje buya baba thina yonto azothekisa abantu bakini uzofundi ulincingo eparadise thetitaba cisha yonto baba nathi maNazaretha siyekile amen umuntu noma kumanje umuntu engakucinga eparadise kashe uNkulunkulu eparadise Moses sathe sona usukashela unyazi amen noma ukamini ukhuluma utakwenziwe njani labo abantu bakini abahamba nawe ubenze njani uyabonosha ukuphumana zoqoqozela indaba wena bamba ucinga athi abantu bakini ungababoni bonhlelo wena kodwa ukuzwe nenkani yakho phela usinikana ubusuwena sebekhishiwe ugcina usuthi mina ngizalo angizokutshela kade sabakhona la kade sebekhishiwe abantu bakini ngoba uhambene wenza ongekho mawuzongena eparadisi uyayimisela ngoba uNkulunkulu kuphela njengoba sisesabathende usuku lomkhosi wentethelo uyena kuphela uthetha amacala yena kuphela ukhulumana nayongozi silalele yena ekhuluma ngamacala abazali bethu amen okhokho bethu bagcina bengenwa imikhuba benza imikhuba njengoba isamende neAfrika besahambe lapho sithungatha amadlelo ukuthi siyinkomo ngoba bakubusiwe khokho bebusiwe ngenhlabathi nemfuyo kulelizwe namthani lithunya zezulu insinde ikhona namanje sekubona mhlawumbe emazweni amanye asathathe uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu seyigqibile ngoba ebona ukuthi abantu abamnyama sebelahlile umthetho ugcwele igazi eshonisa phansi kodwa yayikhona leli litshe libizwa kuthiwa igazi igama laleli litshe uthoko kwekushengwa abafundisi abathathu banibheke lize loketshezi bese bethela kumgubane uphume leyo nto ayidibile kumgubane makuyikhetha kwekhetha ngokumkhondo komkhondo bafika belungu bayikuba lento bathatha belungu lowo babe bazukhulu okhokho bethu benza ibathatha bathatha ikhumba zenkomo benze ngazi ingabela namhlanje kwabelungu basiphuculile cha ugebengu wakuvesa ukhona umuntu omnyama ukhokho wakho behlala zonke izinsuku ungabheki usithatha ngakabili awubheke ukuthi ukhona nemjulile emithini mfundo nje kuzokhuleka yena baningi bekhuluma namhlanje abantwana bamthwele ngathi inkabathi amaliko omndeni bangena endlini zey'nqoba zomndeni bayicaphula mntanami ngawela ngayompula ngayoma lawo ngathumba ubaba ngathumba umkhulu ngathumba yonke into maNazaretha nani kwasingenele lo mkhulu njalo uyazi sesinovalo usunevalo nami ngamakhosazana ilovalo ngazi ukuthi nkosami lothi fika usuku besaba abantu nabantu ngoba amakhosazana amaningi eza la ekhaya aseganiwe amanye aphindisiwe athiwagani wakomiswa inhlayisuthi ebhentshini wayiqonya wayithatha wavuma yakamnikeza wanikeza uthu yakamsinisa kahle ungenathu emhlaba ehlaza kodwa namhlanje ithwele umntwana hamba baningi umakoti besungana kambe nini abantu bazobe besukuma banamahluko nathi siwukuma umuntu ushebe thina siwusawa kwethu thina maNazaretha kodwa namhlanje siyambona uNkulunkulu yini sifuna ingcebo esheshayo kuyenza abantu esikabuhlungu abona ukudla neqoqa kamnandi ingubo zesonto ekhaya umnincili ushekabuhlungu mkhwenyana ubhodla amanzi agcine eshawuva nokuhamba ngoba ikhuluma lento ukubulala
nokuthengela ingane ihlale kabuhlungu ngalomuntu enye iphumele sisazathi ukuthi ubaba okuthethele isizo ngoba ufuna amahlwile kodwa ngokamsapho uzomulala ithuba ingane yomuntu imqhubela uthatha lokho nayisuthi mhlawumbe kathana masinga nomntana uyombonga mhlazana walashwa mina ngangithwele nawe uyayikuthwala emhlabeni nomama uvumo amen kodwa wazi ukuthi lesitho sakini sinjani awazi ukuthi ushukani imamisa yabela abantu abahluphekayo abavamisile ukuvuma kuthina ngesikhathi samadonke kazi kitchen bakuthola ngesikhathi usuqala ukukhathala usuzinto usuzamisa kahle usuthi enqoqa bese bevuma noma ngesikhathi usuqala ngesakhulu noma thina njengoba nje sesiyezwe impeshe yaqala khona ukukhula mvelele bayazi basagijima mawusagijima usangabashiya uhamba umhlangano kaNkulunkulu ugida wenza yonke into bazomthatha kanjani umbuzo usumela kanjani ngapha asimyeke somthola mayiseqala isikhathele esezivumbuka namacala kanti ngabuswa manje useyithola wena usenamandla ithi mhlakule insimo zalele kulo mayibongozi amakhosi kathole kanzima amakhosi ngoba konke lokhu kuqhamuka konkosi ndaba ezitha akamoto amacala aqhamuka kini lokhu hlale ezithe ngazi esegolide kodwa embawazi udole umnoko kungakanani mhlawumbe lokuhleli lokho bakho basemandulo kwakuthatha ubuqopho benkosi yamhlaba yathatha bekumva kwesifiki yathonywa ikhanda layo emkhulupeni ugedele ukwenzela ukukepheleza athi uNkulunkulu khonizoqina ndaba ezitho benesithunzi afe afika bonje uhlale kuleso sihlalo singabonakali siyovuka nawe masewukhulile sukuma kwezemanzi usenamandla okugijima uzokhulula leyo nzila uwakhulule ngoba uThembe alipheli icala futhi alithelo ngaphesheya kwethu ngoba icala lenziwe emhlabeni lizothetha emhlabeni ingakuThembe lethu uNkulunkulu ubeke emhlabeni uzogeza emhlabeni ngoba akezwe umuntu ngaphesheya kwethu ujengasepheli uThembe akezi umuntu isezulwini lapho abantu bazizulwini amen umuntu angisho ungazi umusha ukuthi abantu abenzile uNkulunkulu sebonile ukuthi thina siza nabantu behamba nezilwane sizobafaka ezulwini ehleni abantu bavukela ubuhle namhlanje obavukile izilwane zabo ngithi uzwile uNkulunkulu tema iqala ethuwakha izinto ezinhle samthuka njengokudisa amadokotela lamadokotela seselingani wona amadokotela ezihlaza ngoba ingane yazozalelwa ezulwini endaweni eronke ezulwini akhitha khona umphefumulo masuzozaphi lodudilizi weyokhala kankosikazi abesezala umntambatho wenyama inyama besigudukisa lo mphefumulo ushonzele ufika isikhathi idigidi umphefumulo uhlwana nenyama ekhasi eduze umphefumulo phela ilento umzimba phela wathiwa ngenhlabathi umphefumulo wasezulwini ithunzi lomuntu lomndeni ingakuzwa amadoda ngokuthi ithunzi kasanibani libona lehle lenyuka lapha usho akahlulile lo muntu uyakwela amadongo umoya wakhe umoya womuntu hamba umphefumulo womuntu hamba nethunzi lakhe umoya wakhe uzezweni mawuzezweni uzosenzisa imkhuba aboshebelo abanye imkhuba bayifithetheni athi kanti lo ngiyafitoko kuba phela batova imithi bagaya imithi bayaba amasela benza yonke bamthethisa phumele ngaphandle abuye esephethe lo mkhuba abathi ngikhaya bese izalo zangoma nenyama bese abantu hayi into yasekhaya siyayazi sizali khona cha kona yasethulini imkhuba phela sethulini ingani yashiwo nje abashumani bayakusho nje ukuthi babefunda incwadi akazi kuphi incwadi ngale ukuthiwa ngaphandle kwezulu khona ivelo nolondini nabakati namaselesele nezangoma nenyanga nabakhunkuli nabathandazi ngaphandle kwezulu okhokho bethu abavele impilo ngakho ngomfowabo uzokuhlaba alithi igama lisabane ngisho esingizini
yini ufunda batwa lo mfana ozenza into yamantombazana isasa lesithini sikustabani isasa umfana ngoba umfana webhintombazana bakubuza izazi semhlabeni babanga uphuma kumina bathi ngri esangweni lokuphuma kodwa ngri zimbili ngane noma kwazitongi ngabantwana baphuma baba ngisongesona wano uthetha nika uyazwezwe ukuthetha lokuqala ikhali emphefumulo mayibonkosi ngoba thina sizile uzogcina phezulu kodwa soveza uma nawe uthi kodwa wabona mama mawungayo ungithethela nika ekhali emphefumulo uzokwenza ubungqingili nabanye abafana enye indoda yakhuluma ekhehleni elalila lasukuma lathi ngathi ngilele ebusuku ngabona abantu beyinqwaba lapha ngangena ngathi mase ngihlela ngabona ukhokho owenza la iphethi step manje kwano kwake uthi wayisambela la ekhale mphefumulo uthi wayiqeda uthatha isiqebu sakho wasihamba manje wadela laya ngoba wena uze ekhale mphefumulo uzosethela amacala mina ngahamba mina ngiditshelwa mina ngidlula abanye abafana mina ngibosheke lo mkhube njalo anizi nizosekhona mayanga kokuthwa abesexabana naye abesemhlanga ezulu afundeke konkosi bangena umthakathi kuzini amadoda kodwa bafunde konkosi nemithi nayo yonke into bayifunda konkosi ochaza amakhosi wona phambili kufanele phambise ingakho ebushembe amakhosi mayethetha amacala angakhohlwa ukuthi amakhosi awahlukana namabutho inkosi enganyakazi ibutho linekho uma uzogeza isizwe sakini labezitha fanele wazi fanele nenkomo yamabutho noma selandwa umndeni fanele nazi ukuthi ekhaya fanele khona inkomo yamabutho ngoba namabutho awokho bethu ibongo zabo nawacabanga amafutha ey'lwane ezimbi kabi ezinonya mabefika emakhaya ngongoza nomkhondo ehlatshwe yibhoko bafa bethunjwe konkosi mabevuka ey'nkundleni abaphemuzo bathi sina siyakonkosi siyogeza konkosi ingathi imizi yonkosi ubona ihlakazekile vumelana yodwa njengoba ufike ibonge ey'hlukene zayibuthe amakhosi asemandulo noma amakhosi amandla angangabutha vele awasenamabutho asenama-security uyithathela nje ibhamba lomfana ongazile isibongo sakhe abe i-security kanti inkosi lo muntu akanalujithongo yini sekuyimodenzana awasekho amabutho namabushwana bakhona usuke imbamba likadihla ejiphe egoli indlela isikhatha ithi bayozi igugini zekhaya igqoka amateki ukuthi angibutho lenkosi akho lutho kodwa lelo butho-ke limele amabutho asendulo ayekhona amabutho angempela genuine afele ey'nkundleni adinga ukuthi inkosi mayigeza isizwe zakubo nawo amabutho ageze ngoba ayongena nemkhonto kokuqeda umuzi wandaba izitha uma engageziwe mayibonge inkosi ngicela-ke ukuphekela indaba ezitha abeke libelinye omunye wabavangeli omunye womoya asithethele inkonzo inkosi